Assalamu alaikum туғандар. Жалпы эле биздин Алам Кубар каналыбыздын катталуучулары тарс этип бир лайктан кирип келиңиздер, лайкты басыңыздар. Сөзсүз басыңыздар, аябаңыздар, бекер бул нерсе. Бүгүн 2024-жылдын 28-январь күнү, базар күнү, аптанын жекшемби күнү. Чөп маселеси туғандар кайрадан. Бул чыгарылышта сиздер сураган чөптөрдү тартабыз. Баалар кандай болуп атат? Ошо ордунан билип келели. Бизге катталбагандар сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, мына ушул астыдагы номерлер сиздердин кызматыңыздарда болот. Рекламанын түрлөрүн алабыз. Кандай реклама болбосун, сиздердин кызматыңыздардабыз. Биз буюрса сиздерге сонун кызматтарды өтөйбүз. Бисмилла, ишибизди баштайбыз. Саман канчадан сатылып тур, 250 сом дейт саман тугандар. Саман канчадан сатылды? 250 дейт. 250 сомдан сатылыптыр. Портерди өткөрөр эле. Ассаламу алейкум. Күнжара канча? Күнжара эмне бул? Силос? Аралаш экен, а? Аралаш. Канчадан бул? Витамини менен бизге. Витамини мененби? Витамини менен. Бул килограммда же? Неше күнө? Килограмм ден сата беребиз, капка дагы сата беребиз. Килограмм канча? Килограмм 11 сомдан. 11 сом? Капка 220 сомдан. Капка 220 сом чыптасына тугандар. Жакта чөптөр. Болду. Кана, кызыккандарга номер бересизби? Беребиз. Айтыңчы номерлериңизди? 552 менен. 0552 48 0050. 0050. Булар каякта жасалат ака? Витамини өзүбүз жасап атабыз. Жасап атасыздарбы? Каяктан окуп эле? Жок. Өзбекстандан өзүбүз жасап алып чыгабыз. Булар Өзбекстанданбы? Жакшы. Витаминдер менен даяр. Витамин менен даяр. Кандай витаминдер? Кызыккандарга. Амарат деген от менен анан макан думунун анан семичкелер менен кылынган мына семичкелери менен бар. Семичкеден? Мына семичкелер менен чыгат булар. Семичке мына ичинде семичкелери бар. Семичкеден, Оты витаминлер бул өзү менен. Жакшы. Амарат деген от бар, ашы менен кошуп сүткө, аны семиртиргенге. Семирткенге да жакшы. Семирткенге жакшы. Жакшы. Болду. Соодаңызды берсин. Болду. Беде канча болуп атыптыр, 400. Силерденби? Каяктыкы? Төө моюн. Канчанчы орун? 2-3 аралаш. Жакшы. Саман канчадан кетти о? Siz almadınızbı? 200 kaç lan? 250. Karası o. Talas. Oho. Talas deyit buna. Alabelder taşıp geliptir da. Akçöptü kançadan beri beyt attı. Ana baraka. Kaçadan beri beyt attı? Bir beyt o. Kıyılma sana bir kançılı. 325'ke bir beyt attı. Onda doktor. Kayak kol kalat kena mı lan? Başında biliyorsun. Şartsamsan gidersin, topçaydı, pazar gidersin. Var mı? Ana. Çöp pazar. Bu like'tan basarız. Tars ötüp. Bu eksport sep pilava. Özünüz almadım. Kançadan? 370 eksport sep. Kayaktıkı? Özgün. Bak köyde şu bizde kalışatken numarayınızı vermeyiz mi? Özünüz. Gerek yok mu? Tamam. Sizin esparsiyonunuz kaçacak ha? 350 son. Burada özgün mü? Oldu. Çöp pazar. Bede kaç eken bede? 370. Kayaktıkı?
Karasu. 2'ye 3. 3. Orun. Qaysı soğuk akıldat? Saman. Satılıp tura bir yakta bir bolsa. Ve çöp kançadan satıldı alır. Assalamu alaikum. Ha? 360. 360? Alam kovar. Oo, жақшыны айтың, чында өлі 360 па? Бірақ таза кен açı ha? Қаяқтықы? $300 o. Sizde qaysı var aka? Жоқ mu? Ana. Çöp qanchadan ekan bilmadingizlarmi? 300 so'm. Qayoqdiki? Urshab. Urshab dedi. Payan pres qanchadan ekan ha? Ya payan bilmadingizlar presmi? 200? 200 kam var. 200 kem var dedi. 200 kem var deydi. Bir de sizlerden mi? Qanchadan bu? Qancha 200'e 3 boru mu? 2-chi o'rin. Qayoqdiki? O'zgon. Ekriyat qayoqdiki aka? Ha. Al İsmail. Sen ayda şunu şey. Qancha bu? Taqsir. 300 kam bor. Qayoqdiki? Boş. Boş. Boş deydi. Maqta da çöp. Satıldı baba bu. Qanchadan satıldı aldığında? 240'dan. Dedi ekan ha? Ikinci o'rin o'xshaydi ha? Bo'ldi, siz de almadın. Sizdi mi? Birleşip qolsangiz kerak da 340'dan tug'anlar. Ikinci o'rin. Taqsimlar çöptü qanchada otib biladingizmi? Çöp kimden ekan? Buna tuğanlar sizlerge biraz bolsa dağı çöptörдүн bağlarını bilip verdik. Kolumuzdan kelişince. Жогоруда айткандай bağlap коюңуздар эми кайра лайк сурай берет экен дебеңиздер. Жөн гана бизге колдоо болот. Ошол колдоону көрсөтүңүздөр эми. Мына ушундай. Ноокат чөп базары 2024-28 январь. Базар күн. Мына Ноокаттан Жаңыбазар, Кыргыз Ата, Исанов, кеңешке каттагандарга бир сыйра мына шу жерлерди көрсөтүп коюна туугандар. Алыста иштеп жүргөндөр сагынса керек. Mına jollar. 28 yanvar kış ayı. Kıştın dağı bir ayı var. Fevral dağı kış ayı tuğanlar. Qarаңыздар. Allah'ın kudreti. Күздөгүдөй көрүнүш. Ana. Ya, oşa. Olur. Mına şunday. Parçalar. Abaydagılar balдар дейт мынага.
Öte sonunu жазып koyuptu. Yaxşı, tuğanlar. Demi, ardayım biz sizlerdi kızmatınızlarda olabız. Biz menen birge bolup kanalды қолдап сөз түрдө подписаться басыңыздар туғандар, аябай. Жаным. Мына балапан дейт. Мектепке чейин билим берүүчү уюм.